The following program is proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration. Angivusele mbukeli ngiphinze ngoyimukele elihlelweni sive siyathuthuka uyakuvusela ke nokwazi iphumelele wakadlamini wakibo bantu abenkosi kavele zizweni khona eMangayane. Mbukeli namhla elihlelweni sitakulethela kwethulwa ngaloku semthethweni kwenkhundla yaseHosiya khona esifundzeni saseshiselweni. Inkhundla mbukeli leyethulwa ngaloku semthethweni ngisosilo semhlaba inkosi Mswati wesithathu lebihambisana kanye naso sigodlo emakhosikati bantu abenkosi emalunga ePhalamende tindvuna tembuso bobabe boshifu kanye nabo labanye bantfu benkosi. Mbukeli silo saphinze futhi sethula tona tincola tekusebenta kuto tinhlangano letibalelwa ku-22 esifundzeni saseshiselweni letasitwa ngiyo imali yaka RDF lebalelwa ku-60 million emalangeni. Asingeneke mbukeli elihlelweni ngethembe kokuthi utalitfokotela kakhulu. Kokuqala nje ngabakhuthalo nalwandle ukuthi imbube emhlaba ikhethe ukuthi tawugubha usuku layo lokutalwa la esifundzeni saseshiselweni. Utawukwati ke lo ukuthi ufuna ngideclare interest lokuthi sifundza seshiselo sifundza nami lengibuya kuso. Noma nje ngindvuna embuso etinkhundleni kodwa nje ngibuya enkhundleni yasenkwene. Lokwasithatha kakhulu nathi litiko etinkhundla sathatha inkulumo yakhe kunene nakathi angeke akuthole kuphumula. Wonke umuntu ufuneka angakutholi kuphumula angalali. Wonke umuntu angakavukele emsebentini. Kwathiwe kunene kufuna kuvukele wonke umuntu emsebentini kube khona takubeka etafuleni akube khona dalala kudlile. Kwasithinza kakhulu ke lokho thina ikakhulu ngoba sinanaso isikhwama sayo ingwenyama njengalokubona nje nathi timoto lapha tigulumba konke lapho kwanihlangano temaswati ahlangana khona emaswati abe 10 etenkundleni atocela asuka khona emphakathini bese emva kwaloko sebayakhona ukuthi bathole nalamhlanje lapha eHosiya njengoba tawuphuma langa masinyane sive sitahamba sijabulile sitawuthola ema-truck ema-TLBs tigulumba emathende kutselile impela kuhle eshiselweni. Lamhla seHosiya iHosiya ke utawuyathi lokuthi vele isenhlitweni engwenyama futhi isenhlitweni yelitiko lokuthi vele siyithuthukise njengalokuyibona nje lokuthi isemuva enzathi entuthuko uthekewe kunene yona imbube emhlaba lonke live alingene ku-first world. Na ukhuphuka lapha ngenhla uya enkundleni utawukhanza lihora lakanokusho lapho khona litiko etinkhundla libambisene na Micro Projects ka-economic planning sakhena lelihora lelesha ngetulu kwa-1000 webantfu ngoba wasithuma wekunene wathi bantu nabasenkundleni abahlale kahle vele bangene ku-first world naliya ke lihora le-first world siyalibona nayo inkundla lesevusiwe kabusha nayo yakhiwe bekunene sibonga amagontraki emaswati lakhe lo msebenzi ungaphika ukuthi umsebenzi wemaswati lokusho ukuthi ilive seliqinile sekufuna nje ukuthi basekeleke bosomabhizinisi maswati vele nemsebenzi njengalo sibuke silitiko lokuthi asokwakha iningi tinkhundla sayatiba nje tinkhundla tibe nawo onke ama-services tiphindze futhi tibe nemahholo la njengala multi-purpose halls ukuthi bakhone ukuthi bangawarentisa bangabamba imihlangano live lithuke liyembili ngalawo magama nje vele siyajabula sesivele sigatselo nakuphuma kwelanga ukuthi eHosiya vele kuhle kugcelile abantu baphume ngetinkani lokusimangalisa kakhulu letinombolo tebantfu lokuthi abantu beHosiya baphume ngalolu hlobo kusetfusile kakhulu lokho kuyasithobisa vele ukuthi bantu abakakhweshe ngwenyameni bantu abafuna isuke enkosini yabo kuyasijabulisa kakhulu. Umsebenzi walokwethulwa kwalenkhundla yaseHosiya waba nelisasasa lelikhulu sibili kuso sive lesingaphansi kwalenkhundla kulandzela ukuthi besivele silambele nekubona sona silo semhlaba sibisaso njengoba kwavela ukuthi lokunyathela kwaso kwaba ingcayizivela phindze futhi kwavela nekuthi
lapho kunyathele khona emakhosi akukavami ukuthi kusale kunjalo ngakutentuthuko lekhonsako. Le nkhundla yaseHosia iphindze ibe nesakhiwo selihholo lelikhulu sibili lelingamumatha sive lesibalelwa enkulungwaneni, siphindze sihambisane nemtholampilo lotoba lusito lolukhulu esiveni ekutheni singahambi isigaba lesidze nasiyofuna lusito lwetempilo njengoba bekwenteka esikhatsini lesengcile. Kulomsebenzi wekwetfula letakhiwo talenkhundla, Ingwenyama yaphindze yetfula tincola etinhlanganweni telubanjiswano letingemashumi 22, lokwaba tigulumba letihambisana nemakhuba, tincola, emadensa kanye nemaplantela, emaloli, emathende kanye nema-TLB, lokutigulumba tekulungisa libala kanye nekumba. Lo msebenzi wekuthengwa kwaletincola ubalela cishe ku-60 million emalangeni. Nembala kunyathela kwaso silo semhlaba kwaba nemthelela lomuhle sibili njengoba yaphakamisa nemisebenzi lemibili yentuthuko lokwaba kwakhiwa kwemgwaco welitiyela losuka esihluthe ushaye eHosia ute uyofika kulona lohlanganisa wakumbulungwane kanye nako kuphakanyiswa kwemsebenzi wekwakhiwa kwetindlu letilishumi tebantfu labadzala labeswele kule nkhundla. Loba yethe lengadlala ingoma yetinkhundla ngaphelelwa ngumsebenzi kuletinye tinhlangano ngoba ngathi nje ngithi tinkhundla bathamba inkhundla ngathi hayi sekubade hamba nabo. Kulomsebenzi imidlalo yekutijabulisa beyimbiwe insele yatishiya kulandzela kutsi beyinyenti sibili, ummiso, ingadla, sibhaca nalokunye. Lomunye webahlabeleli bakuleli lowatiwako umnumzane Mshikishi Gorilla Man Nzebele naye bekakhona kutojabulisa lesive saseHosia ngemculo wakhe lowafaka ekhatsi nengoma yakhe layicamba lekhuluma ngetinkhundla.
Sinivusele kakhulu bekunene. Bekunene sijabula kakhulu namuhla uba nani lapha eHosiya sitonivusela kakhulu bekunene. Sijabula ukunikhanza vele nikiso le spirit se ku celebrate nembala kuhle kakhulu sithokozile kubona kuyabonakala ukuthi hawu benilungiselele nani lilunga lakini lani bika lapha nalitibika hawu sive sifisa kutawuvu sesiyayi lambili inkosi ngathi cha ndake ngifike ngitobavusela naku namhla sesilabe kunene. Bekunene sibonga konke ke lenikulungisile njoba umsebenzi kuTaktonivusela kutobuka nempilo njoba sibuka live lonke kusilive lonke lihle tinjani litindile yini njoba ukhanza ukuthi lempilweni kunalokwa nalokwa lokungayihlalisi kahle impilo silapha ke sitokwati kufaka dolocina ukuthi cha nani noma nisetinzabeni noma nikuphi anikakhohlokala live litawuba semva kwenu lenisekele ebekunene. Sibonga ke kunibona niphilile ukuthi impilo iyachubeka ninebekunene sengikubuka wona emathuba njoba lapha nje silapha namuhla sitela sitovula inkundla sitobusisana naye imisebenzi yaka RDF njengoba lapha bekunene kulandwe tinkundla lena letinye ukuthi tisaleti hlangana khona lapha ukuthi na kubusiswa lenkundla kuphinze kubusiswe nalomsebenzi waka RDF bekunene.
Ngwenyama inxusa sona lesive lesingaphansi kwalenkhundla yaseHosia ekutheni sisebenzise kahle letakhiwo letintathu letakhelwe futhi tisithuthukise. Lenkhundla yaseHosia yakhiwa nje kabusha kulandzela ukuthi yacekeleka phansi yashiswa ebudlwangudlwangwini lobenteka ngeminyaka wa 2021 lapho khona takhiwo letinyenti tahulumende tacekeleka phansi tashiswa. Siyati ke ukuthi ke kunebantu labadzala emimangweni yonkhana bengilena nje nasise kaHoho naselibonjeni nakhona sabuka abantu labadzala kufuneka konke lesikwendako singabakhohlwa ngoba umuntu omdzala na umnakelele ukwanzisela tinsuku nenhlanhla bekunene sikhule nje nasikhulako bese sathi ukuthi lokutholile awukudli wena ukuthatha ukumikise kumuntu omdzala noma ngabe nje ukuthi uthole inyoni ngendlela noma lokwaja uthole lokwaja ngendlela umthatha umikise umuntu omdzala atofika athi holo mntukulu nakasho kanjalo ke usuka sakuninga etatibo sesu kungaleso sigaba ke kusinasi la eHosia enkundleni singakhohlwa ukuthi abantu labadzala lesinabo bogogo bomkhulu sifanele sibanakelele sibagcine kahle banakelelekwe ngesigaba lesingiso netindzaweni labahleli khona kubonakale esigabeni sekutheni indzawo levele ingiso sigaba lesingiso bekunene njoba nje kutapusika kuba nelichwa bekunemvula kubonakalise ukuthi lokho laba bakiko namo bajabule kuleto tinsuku uNkulunkulu lakabaphetona ukuthi baqhubeke nabo basahleti kahle emhlabeni bekunene kuthi ke namuhla nini bekunene nasilapha eHosia sinthulela ukuthi kutawubukwa bogogo nabomkhulu lababonala ukuthi awu bavele simo asisiso lesikahle sisesimeni lesimatima ngeke ukuthi bayawuvele baphiwe tindlu letilishumi bekunene ngithi tena ngisuka le esidluthi ngibuka lo mgwaqo ngabona ukuthi awu nihamba kalukhuni kabi lapha eHosia ngaloko ke sigaba nine bekunene njengoba live livele lisemkhankasweni wokutransforma live nekwe ukuthi tindzawo letingakathuthuki tithuthukiswe lo mgwaqo lona njengoba nje usuka lapha esidluthi utawuhamba sengibatshelile njengoba sinelibandla liphelele lapha lonke la kahulumende sebavele bayawujweba bayawuplana ukuthi kutongena litiyela nihambe litiyeleni lapha bekunene kusho ukuthi nje njengoba lo mgwaqo ihlangana minyenti lolo suka ngalanga esidluthi lomoya ngiloya usuka ngale kahlathi lobonakalisa ukuthi uyahamba ngale bo eChendlovu ibuye ihlangane ke tohlangana kahle lapho njengoba ema designers vele atawuyenda ukuthi nani hamba ko lapha nani nihambe kamnanzi ningaphenzi nihambe kalukhuni bekunene bekunene nathi sijabulile kakhulu
uTonibonane kunivusela eHosia sekunifisela ukuthi niqhubeke nisale niphile kahle impilo ibe ngcono nako ticelo njengoba nibikile njengoba lelinye lijala lapha lisithi nalibonga la silatibika belingalidibiki lodwana njengoba banye entile bebangalifisa lethuba lelinjena. Silo semhlaba sase sithola lithuba lekuthi sibusise tona letincola letatsengelwa tinhlangano telubanjiswano letehlukahlukene letibalelwa ema-22. Leto tincola tifaka ekhatsi tikulumba letihambisana nako konke kokulima, tincola, emakhuba, emadensa kanye nemaplantela, emaloli, emathende kanye nema-TLB. Jabula kunibona lethulela nayinqola bekumene sinawusebenza ngayo bazayibona lethi khona kuthwala kudla njengoba kunemakhata kunemakata kwende kudla ukuthi kuhlale kuphile abantu badle kudla fresh ngoba ngilamakhata lapha endabeni wasebenzisa la sesithemba ukuthi truck le sita kulise kwama lentaka ipolisi yonke umsebenzi lenendawo sinayi truck uyimvube yabaleke ujamathole ezinyanga simule yuti yekuphuwa ingonyama ikhulumba leting4 enkundleni yasesini ngesinye sato siyuti ke sine-100 sisonke yasijabulisa kakhulu ingonyama lokuthi siyuti kube khona nesitholako umuntu omdala bayenje ulima sisitile nje lokubona lesizini lesuka kuyo wena phakathi usithi uma ngabulime noma ngabithi kube lula lokuthi sisheshe sibambe umthamo siyazama ke nenkosonkosolo lapho lapho sikhona sivale isikhala ngato sikhona ukuthola lokuya ethunjini noma ke insipho siyiyuthi kuyasijabulisa kakhulu bayenje sesifwe siyadibongela kakhulu ngonyama siyakhona ukuthola sinkole semlonyeni sibambile umdzaka ngekulima lapha nalapha takhamenti tasesifwe sigwe wonkana kanti sakhona boqasha bo-RDA setivele tifuna isha sikhone ukubamba umdzaka sinyani siyakhona nekuthola siyazama kufunafuna amatoho lapha nalapha sithole kumbe tinkapaneni sifake ibhulumba tethu bayethu naphakathi. Litiko letinkhundla nalo labusiselwa timoto letiyimfica letifaka ekhatsi neluhlobo lwekhumbi. Kwavelwa kutsi letimotolo titosetjentiswa emsebentini we-monitoring and evaluation lokuluhlangotsi lwekubuka kutsi lo msebenti waletinhlangano telubanjiswano letizuzile kutsi uhamba kanjani ngemuva kwekutfola lusito esikhwameni saka-RDF. Ingwenyama inxusa lelitiko letinkhundla kutsi leluse lemisebenti yaletinhlangano telubanjiswano velonke kute titoba nenchubekela phambili. Silo sikhulu libito lami ngusikhumbuzo ngokaDlamini enkundleni yaseNgwele imvume emhlaba yangithuma ukuthi ngibuke tinkhundla silo sikhulu eVendong silo sikhulu etikweni sibone ukuthi umsebenzi wengonyama mhle kakhulu ufuna ukuthi sente isiqiniseko ukuthi noma seyendlule imvume emhlaba lo msebenzi ubonakala ukuthi uyaqhubeka kubonakala nemisebenzi nama-profits lekasentetwa labantu bayanakwa babanjwe ngesandla ngonyama sibese setiko silo sikhulu sesithi asentele uhlangothi etikweni lwe-monitoring and evaluation ukuthi nasibanikiwe le misebenzi ihamba njani vele imisebenzi silo sikhulu singenathi imoto yetingu-9 ke silo sikhulu khona nayo ikhumbi nanati imoto
etawenda ukuthi bathuthukise silo sikhulu ndabasela lesikhwama bavele bakhona egijima livelonke balandzele ngonyama ngemuva ukuthi laseyibusise khona ungabe kusafa ngonyama ngoba sibonile ukuthi letiningi tenhlangano bese setiyafa silo sikhulu mase tinikwe lo msebenzi silo sikhulu bayethe una phakathi abantu abakho silo sikhulu laba labasenza lo RDF ngalokuphela kwabo silo sikhulu bayethe una phakathi naso staff sasifundisa kakhulu emsebenzini ngoba uhlala ngibukela sifundoza hayi nagijima ngithengwe naleti nqola leti ngagijima kakhulu kenyalo kunakuqala hayi nathi ke imoto lesindawusebenza ngahlonto ofaka umdlandla kakhulu phakathi bathi-ke nawe kunene ngibonge kakhulu nawe kunene ukuthi inkundla ibabambisile bayacela nawe ukuthi kufanele qhubeke inkosi yami bayethe Seyiphetha lo msebenzi waseHosiya, ingwenyama yase ivula litshe lesikhumbuzo kule nkundla lobe kuchaza kona kubusiseka kwalo msebenzi ngalokusemthethweni. Le nkundla yabita imali lebalelwa ku-4.5 million emalangeni kuyakha nemali lebalelwa ku-3.5 million emalangeni leyasetshenziswa ekwakhiweni kwelihola lemango lelingamumatha sive lesibalelwa enkulungwaneni. Asiliphethe lapho ke mbukela ihlelo sive siyathuthuka njengoba besikuphathele sicephu sekwethulwa ngalokusemthethweni kwenkundla yaseHosiya khona esifundzeni saseshiselweni. Inkundla ke mbukeli njengoba ubonile leyathula ngisosilo semhlaba inkosi Mswati wesithathu lo waphindze futhi wethula dona tincola tekusebenta kuto tinhlangano letibalelwa ku-22 ngemali yaka RDF lebalelwa ku-60 million emalangeni. Bobukela sive siyathuthuka ke mbukeli kuso sibuko seMaswati Swatini TV uyakuvalelisa nokwazi Phumelele Dlamini wakuba abantu abenkosi bakavele izizweni khona emankayane uthi usale kahle asibonane evikini lelilandzelako. The program you've been watching was proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration.